episode ya 89 hakuno do rebe yamani yaje hano Siza sigaye yararwaye malaria y'umucukwiza kuva yahura na wa mugabo do sinzi ikintu uriya mugabo yamukoze do basigaye bakingura n'urugi akikanga. It's okay. Bimeze sawa Siza. It's with us. Humura bimeze sawa hakuno ebe Ajano ni Alicia Alice Ajano mwibuke bari wabo wande wabo wa yamana ubwo ni kwa Natali iwe nyirurugo tagiye ibyo utari ibyupfu yarya ibyugiye Steven yaciyeho azingarahimanye Siza. Are you okay? Come on now, look at me. Umva mwana ndeba mwana umeze neza cyangwa sinzi ikintu uriya mugabo ngo ni Zaki Lidima yakoze Siza. Don't touch me. Ni wowe ari kakuka byari kera kakira akana kararyamaga kagashidukira hejuru do. Siza umeze neza Siza. Cyangwa ashidukiraga hejuru. Ebe yamana kabibona byose n'ibikomere byo mu bwana bana bakuriye imihanda buriya baba bafite ibikomere mwe mutazi. We'll stay here until you sleep, okay? Ndakomeza ngume hano mpaka usinzire mwana. Shirizi rigashikike ka Alice baceho mva mwana. Listen, Alice. You should sleep. I'll be here. Ubu ni twembi babiri asinzire sibyo? You'll always be with us. Iteka ryose uzagumana natwe Siza. I mean anything crazy. Jamani mbabari utakiri ikintu cy'ubugoryo jya gukora sibyo? Promise. Ndagusezeranya. And even if I let you go, Alex won't ever let you go. Kabone naho nje nakureka ukagenda Alex ntago yakureka ngo Not me. ushatse kuvuga Doesn't mean anything. nta kintu nshatse kuvuga mwibuke Alex asigaye akunda Alice bikabije do. Changed man. Sigaye agakunda yamaze kubona n'umundi byose ari kimwe kamuteye icyuma bapfuye iki wagwani bwombo kurubaro aciyo inzara ikirimo ibibazo byinshi Natali nawe ngo bamuketse ko asigaye akundana n'abagabo ibintu njya mbona Ajano yamani iruhande rw'umuvandimwe bareke kumucika mbibutse iyi filime uca kuri dekoderi ya Star Times isheni ya televiziyo yitwa Ganza TV kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa moya za nimugoroba kugera saa 2 ngo nizere ko tuba turi kugendana gatanu kuri gatanu kakazamutse hejuru. Ajano mu cyumba cya Alex Jana asanga Alex asinziriye isheri we yivumburiye bahuriye imihanda bashwana baterana ibyuma bakubitana amacupa none dore aho bigeze akusko. Kiss me so it heals. Okay. Sawa. You don't have to kiss me. Ntabwo ari ngombwa ngo unsome nimba wumva kunsoma bikubangamiye. Kwiyamya mu kigo. Alice we. Alice. Why did you come? Kubera icyo uje hano? I wanted to see if you're all right. Nari nje kureba nimba umeze neza. I'm ready if you are. Meze neza nimba nawe umeze neza. Mu magambo make umeze neza mba numva isi yose imeze neza. Okay. I'll always be here for you. Cyeteka ryose nzahora ndi hano ku bwawe mwana. I wish I could believe the things he said. Uzi ukuntu nifuza kuba nakizeye ibintu mbwira. You can't. Ako ushatse wabyizera. You'll be your old self tomorrow.
ikibazo ejo ntago azaba ari wowe njye nzaba ndi njye sigamukunda I'll be afraid again. ufite ubwoba nanone I won't. oya nta bwoba nzigera ngira api Because my fear is kubera ko ubwoba mfite buruta ubundi ni that I might lose you. ubwoba mfite buruta ubundi bwose nuko nshobora kuba nakubona Alice ngaho do cyari ukuntu njya mbona ariya muhazi biki yo mugiye mu rukundo we sheri wanjye nje umenya ari igisenyi muri sama njye ndaho ndasamye abandi bahungu baramutsindiye baramujyanye I go on. komeza nimba ubishaka nyine unsoma Yes. umubwire yego umubwira yego nibwo ndakomeza kugusoma njye nutambwira yego sinkomeza ehe Look, umva ariko umva nkubwire buretse Sorry. sasa umbabarire nyine nari ngufatiranye wagwani curubaru Are you smiling? uri guseka cyangwa Have I made you smile? ninjye ugusekeje ye haragurumanye urukundo rugira abantu imbwa kuko Alex wari umuribwa ari umurara umva Alice bangubwira akantu Your smile is pretty. useka neza pe ehe ngaho n'uyu wari umuribwa ari umurara do You can sleep in here. ariko nabishatse warara hano nje nawe tukararana ngaho inzu ya Natali Alex asigaye acyuramo ibyana nyamara urugo rutarimo umugabo umenya barugehuza We'll just sleep. wakwemera ukarara hano tukararana nje nawe niko bitwaye icyo aretse tukaba turi kumwe wagwani niki ubu uyu nawe hakuno yamani kiraho ari uwaciye mu idirishya hano Ria karabaye cyarumiwe Ria. Ria What are you doing here? urakora iki I hano came to see you. nari nje kukureba Be quiet. Caesar's sleeping. ceceka Caesar iryamiye yari yiburiye Let's ibitotsi go and talk elsewhere then. ubwo dusohoke tujye kuvuganira ahandi rero ngwino tuvugane amaze iminsi akarisha umutima akamubonana na Isabella harya ninde sinimuka mukobwa ukuntu bamwita bondagura urugi n'imijinya yarumirwa Okay? sawa Why are you here at this hour? kubera ikirana ya masaha Are you the one to ask that? ni wowe mbaza icyo kibazo yamani Comes into my room day and night? nkwibutse inshuro wajyaga mu cyumba cyanjye amanywa nijoro unsanga Why don't you answer my calls? ubundi kuki utari kunyitaba kuri telefone Running away. kuki uri Not kumva good for me. Don't use my words against me. Where did wikoresha amagambo yanjye nakubwiye you undwaye bring this to me, Yaman? ni ibice uri kunkorera I yaba want to heal. njye nshaka gukira nawe wambwiye ko ushaka gukira Please, siko wambwiye it's with me. The last time I spoke to you, you didn't want to hear the truth. And yet, nibuka igihe najyaga nshaka kukuvugisha udashaka kumva the ukuri rest. What are Alice and Caesar doing here, Yaman? What's ubundi going Alice na Caesar bo bari gukora icyano ni ikibazo Look, we broke up. umva Ria njye nawe twaratandukanye I am not returning your calls. rero kuba ntari kukwitaba nta deni nkurimo mbabarira Can you go? ahubwo waciye ukagenda kandi igenda ntuzanagaruke bumpaye akanya munetse caho yehehe ngaho aba nabo ariko mbona ibintu by'ibisomyo bigezeho muri iyi filime mbona bigezweho ibintu byo gusomana Iliya wibuke na Yamani aracyakunda Iliya ahubwo Yamani we yifite utundi tugahunda twe ku ruhande agomba kubanza gukemura adashaka kubwira Iliya I knew it. nari mbizi You're still madly in love with me. nabizi ko ukiri umusazi mu rukundo rwanjye wowe uracyankunda nk'abasazi ahubwo icyo uba wigira ni ibiki wagabanyije ubwibone Besides, kirenze ibyo you still have that compass around your neck. uracyafite na kaga kampasi kari ku isheni nakwambitse I saw.
narabibonye. Yes. Yego. You said to keep it. So wambwiye ngo nkagumane. Even if we were to break up. Ngo nitumara no gutandukana nzakagumane. I don't keep it. Ariko nimba ugashaka nakagusubiza kagumane ntako nkwatse. Gumana ntako nkwatse rwose. Kagumane. Compass will bring you back to me. Ndabizi ko iyo campus izakuyobora ikakungaruraho. Iyi dira ni bosore niko mubyitarya kamwe karanga amerekezo. Bakariyo flash enye majyaruguru amajyepfo burasirazuba n'uburengerazuba. Umbase. Bangubwira akantu Lia. Lia icyana nivumburiye. Ria. Inzira n'umuhanda iturufu ni iki? Shaho. Okay. Sawa. Go get some rest. Genda uruhuke. Urumva? Because I'm just getting started. Kubera ko nje nibwo ngitangira. We genda uruhuke uberetse kuvuga ngo urananiwe. Nje nibwo ngitangira ndakuziye. Wajya he? Ko nakwivumburiye wajya he? Wanshikira he? Sho. Ye. Chiyo garukira kuno kwa muganga. Inari hano. Nibuka afite umugabo muri bubi. Zaka lidima cha zaka damela hani. Do aramukupa mukinga we. Yamubwenga arashaka umwana uri mu mwinjigo kandi uyu ni ugomba kugira icyo abikoraho. Akamuhereza raporo y'abana bose bafashwe bo mu muhanda amaraso yabo ibirwara barwaye n'ibiki. Mufotore hano. Kureba uyu nguyu. Bamwoherereje ifoto y'akana ke ka Eva ahantu kari. Umugabo yamwoherereje ifoto ya ka Eva bivuze garagafite. Azaho kari n'abagabo be barakari iruhande. Kandi uriya mugabo ngo ni Zakari Dimu. Nakeza ke. Uyu nawe aramuhabuka. Yahise amuhamagara igitaraganya yari yamwiriye ariko yahise amuhamagara. Bigishyushye. I suppose you understand now you should answer my calls. Ndakeka ubu noneho umaze kubyumva ko ukeneye kujya unyitaba. Where's my daughter? Umukobwa wanjye ari he? It's 10 o'clock. She's By in side. class, I assume. Ari kumwe n'abana bari ko mukanya bavuye mu ishuri. She'll go to the cafe in front of the school. Ubundi ajye muri kaga coffee shop kari imbere y'ishuri. Are you Uko asanzwe bigenza buri munsi. threatening me with my daughter? Utangiye kuntera ubwoba ukoresheje umukobwa wanjye. Son, Oya. let's not forget their mother. You have a very big family. Ufite umuryango munini Stephen, ufite nyina, ufite mwana w'umuhungu, ufite mukuru wuriya. I need that donor right soon and time is running out. Nizere yuko ahubwo uwo muntu ugomba kuduha ingingo agomba kuboneka vuba kuko igihe kiri kudushirana. Nutabikora urabyumva nawe wagwana. There's a lot of children. You don't Hari abana benshi ku muhanda wana. We'll have a suitable candidate before the day's over. Turaza kubona umuntu ugomba kuduhereza ingingo kandi wanyawe byambarana mbere yuko umunsi urangira. Kumva umugabo Zakari Dima nawe afite abandi bantu aha raporo afite undi mugabo baba bari kumwe hano. Yarikanze. Niba batangiye kumutera ubwoba ku kana ke k'agakobwa. Cyaramucanze. Kiragurya ahamagara umukobwa Eva. Eva nyitaba. Pick up the phone, my dear. Come on. Itaba mwana wanjye, itaba mwana. Steven akunda abana be nubwo ari ingegera bwose. Steven akunda abana be pe. Hakuno. Impamvu y'amana atamukunda ngo ubwo ni kwa kundi bavuga ngo umwana wundi abishyira. As soon as you get this message. Wa mwana we. Okay? Ukibona ubu butumwa uhita umpamagara igitaraganya, sibyo? Uhita umpamagara. Ahita amuhamagara. Cyaramucanze Steven ari kubura Natali nawe niyumve do. Steven ntago afite ukuntu yajya kubwira Natali amakoro y'uriya mugabo kuko Natali ashobora kuvuga ati wowe urashaka kumunyangisha kuko njye nawe twatandukanye n'iki byose akanako kinjano ni ka Selina. Ibuke Selina atwita inda yande, atwita inda ya Steven we, atwita inda ya Steven. Ariko Steven ashaka kindiva. What happened? Bigenze bite Steven? Yambwiye atuzanire raporo ya autopsy ya DNA test sorry nindabuka nsanze umwana ari uwanjye turamukora naba atari uwanjye nibwo uraguma. Ntago wabyumva Selina. Ntago wabyumva. No idea. Nta gitekerezo ubifiteho. You have no idea, nta gitekerezo ubifiteho. Hey. Garukira no mu rugo. Let's have breakfast. Yes, muze mufate ibya mu gitondo mwabana. Alice. Alice.
Natali yemwe ba mwese mubyuke Jano Yamani we yaraye mu ntebe Kalira yararanye na Siza do iri muri inzu nabyo wenda ntihahiye ariko use tubishyigikire Siza hakuno yararanye na Kalira Ibuke karamukunda nako gasigaye kamwitaho cyane Siza yagakunze kera mwisango nimba ari princess Kikoma ngoma kazi Kalira we kumbe Kalira yaraye mu bahungu Let's have breakfast. Mwabyana mubyuke mufate ibya mu gitondo harahiye gucesha mama nansanga hano aranyica mama nansanga hano arampita badutse mu gitondo gakebaguza komboka yari kureba nisizo Coming. Come on. abano Alex nawe yararanye nande na Alice. Caesar, come downstairs. Alex, Siza, Alice. Breakfast. Jamani, Kalira mwese mubyuke muze mufate breakfast. Gakeye. Good morning. Aramutse. Stay a bit longer. Ubase bugumye mu buriri ho gatoya ariko wana. Ho gatoya. Did I say before? I can never leave you. What do we do? Uko nabikubwiye mbere. Ntago zigera ngusiga. Oh, Shere wanje kamuca umunwa nanone amugiye. so difficult, girl. Bundi we niki kiba kigoranye ko I want to talk. we dufite ibintu byinshi byo kuganira. Wabyutse kikubita gacaho arumirwa. Kamuciye umunwa nanone ya mukobwa ntazanyicara. Ali, Yaman. Ali. Kugera no kumbe Jamani irariye mu ntebe don. Ali. We, Ali. Jaman. Mama, Jezano natari mu gitondo do. Good morning. Aramutse. You slept here last night? I didn't want to touch. Waryamye hano ijoro ryatambutse ntago nashaka kugukoraho. Are you okay? Akomeze neza. Both of you? Mwese mumeze neza. We're fine, Tumeze neza mama. but we'll be better. Ariko turaza kumera neza kurushaho humura. You insist? Ase ko mutambwira ntabwo mushaka kumbwira ikibazo gihari. Old, Mama humura. especially to mothers. Nta kintu umuntu atavuga by'umwihariko iyo ari nyina. Ntacyo utamubwira ariko nzakubwira igihe nikigera. Umva. If children tell their mothers, mothers understand best. Iyo abana baganirije ababyeyi babo ibibazo nibwo ibintu byoroha bikaranga. Burden here. Ubu umeze nk'uwikoreye umutwaro mu mutima wawe wa mwana we. Mwaha ngaha niho umutwaro wikoreye uburi. Sibyo? I once read that life is heavy. One can't relax Yaje hano do. until death comes. Mama, hari igihe umuntu aba ataruhuka paka haje mu rugo. Getting on my nerves this Siba morning. wacana ibyo bintu by'urupfu ushinguka muri ubwo buriri. You didn't write What it. kind of words were those? Ubundi we bite byanyu. Shut up. Aba yumiwe ibyana asigaye atunze muri iyi nzu. That's what the author said. He's getting on my nerves this morning. Well, Ibyana byose biri kumbangamira iki gitondo by'umwihariko kiriya ngo ni Yamani. are the eggs ready? Do. That man is very dangerous. Uriya mugabo ni umuntu mubi. He's coming around, getting in good with Natalie. Ari kuza yikundishwa kuri I Natali. need to do what he wants. Ninakora ibyo ashaka. I can't tell her what kind of man he is. None icyo babaje Natali sinanamubwira ngo uriya mugabo ni muntu ki. And the bribes you've been taking for years will come to light. Ubwo nyine ruswa umazamo imyaka n'imyaka urya reka zikugaruka. Nawe wimpangamira. Aha. Selina. Yize gutya. Maybe he's just taking a liking to Natalie. Wabona ariko ari no gukunda Natali biri seri yamukunda. Ntawamenya It's da. possible. Ibyo se ntibishoboka. Wibuke ko Natali bari single. You have no idea. Nta gitekerezo ufite. He has a problem with me. When Natalie comes, you can talk to her. She's your friend. Uriya mugabo afitanye ikibazo cyanjye Denise, nanjye. Natali nagera hano uze kumuganiriza n'inshuti yawe. And she can't be going out with him. Umubwire ko adakwiriye kujya agendana n'uriya mugabo ngo basohokane cyangwa iki. Okay, I'll do my best. Ok, ndaza kugerageza ntari. Thank you. Sawa urakoze. Ndaza kugerageza ntari. Hano sinzi raporo azanye wabona ari yayindi ya DNA test bapimye.
sho ni Serena shabiriya biba bimushimishije Serena nakabyarya kandi bose baba ari n'inshuti ze aba nabo hakuno babira I bavanye really don't want to. je nabyo nshaka mwana Okay, fine. okay ngabi Ruth, bivemo nimba just utabishaka 5 minutes. That's true. And I'm sure Alice will love it. It's not about her. reka mwiteretere Alice arabyishimira n'umuterete ikibazo ntago ari Alice ikibazo ni wowe Call her. muhamagare mwana Come on. umva mwana muhamagare nibuke ngo bakeneye telefone wa mukobwa wazakiridima bagire gute sinzi ngo application bashaka kwestaramo bombe hakuno nawe Hello? yego Hello? Layla. Leila ura Thought about her all night. mujinge mubwire ko amutekerezaga ijoro ryose waraye umurota wasinzira ibitotsi ukabibura kiravuga That works. At least you're clear. Turn on the speaker. shiraho pari rero bo Have any plans? I just got here at Theo's place. je nari ngeze kwa Theo So what's your plan? ufite iyo mipango uyu munsi cyiza I'm wondering if we can meet. nibazaga nimba Come twahura here then. ngwino hano nyine Okay. This'll work. ye kwa mujinge byemere Meet somewhere else. twahuriye ahandi hantu yabari gukwepa Leah ngo atamubona Cause your ex-girlfriend works here? kubera ko umu ex wawe akora hano se That she's not an ex? cyangwa ntago ari abo umu ex wawe uri kumpera Hello? muracyakundana halo Here? yewe niko wumva se Say something. ikintu uvuga mujinge Yeah, sure. nyine Okay. okay See you in a bit then. sandaje nkurebe ntaribi cyiza kari kose se wigiraga make twagiye Alex, Alex iki look, I'm really on edge right now. umva mwana And ntacyo don't at byanshanze me. Calm down. This is working. Okay? kandi ibintu biri He gukora is there. It's like we I'm... urabizi ariko ko yaba ari hariya hantu ariho akora Let's get this done. When it's all over, you can explain umva into... iya uzamusobanurira ibi bintu byose nibimara kurangira Listen. mubwire umupango wari wifitiye tugende bigishyushya ahubwo va muri ibyo va mu mandazi Out. vayo tugende ariko vayo tugende Tabbouleh, 2 Americanos. yaza gutanga komande uraho bapfa umugabo Talking to me? nijye uri kuvugisha Yes. yego We haven't really met. My name's Layla. Theo's... je nawe twigeze duhura I know wanditsa you are. Leila ndi mushiki wa You Theo know me too. ndabizi kandi nanjye ndabizi ko Self. Rita. bakwita Leah There. Now we know each other. cyane ndakeka tuziranye nanjye If you're here for Yaman, niba waje kureba Yamani come rero here that often. ntabwo Yamani ari umuntu ukunda kujya mu kabari pe Here soon. turebe ko atari buze amwiryaho katurebe ko mu kanya atari buze sawa felicitation reka turebe ko ari buze koko hakuno do uyu kandi koko Yamani amaze kumuhamagara gize gutya do abangaba mu rugo Caesar, why didn't he come? ako siza He's kataje not hungry. nagashonje That mean? No way. kuki nagashonje gute Rita, gute adashonje something prepared and send it up to Caesar. kugira ibyo mutegura mu bimwoherereze hejuru mu Don't cyumba you worry. saa ntugire ikibazo mabuja Good aba nabo babiri do hasigaye bahubanya abahungu baje Going. You're not going anywhere. Sit down. twe turagiye ntabwo duhari Really mama can't. twe turaje ntabwo dusangira You nawe. have to do. Mugiye he? Me too. nanjye ndagiye ahubwo Sure. nanjye ndabakurikira Allah. icazwa aho ucinguka inyuma Mom, they're all up to something. mama bafite ibintu bagiyemo ubu bagiye mu The kagamba kids. umva mwabana mwe Will you please sit down? mwamfasha mukicara hasi Everyone will sit. mwese mwicare hasi tuvuga Go to your places. You'll sit. kandi buri muntu mu mwanya we umwe ku rundi Alice icara Nothing to tell you. mama ntacyo tukubwira Natalie, Natalie this is for you. ndakeka izi ndabo ari izawe bamwereje indabo karabaye Hey, what are you uyaza doing? mbera mu ndabo wanturiwe Get a look at that car? mama waretse nkareba kuri iyo karita irimo What do you mean for what? ese birakureba kariya Look at this. Somebody... mama ninde What? ukwerereje izo ndabo If I- reka turebe bafite amakuru ko nyine wari umugabo usigaye amutereta mama What's the story behind this? ni izihe nkuru ziri inyuma y'izi ndabo No, I don't have to explain anything to you. mwese ndabasobanura Do mbasobanurira it for me either. For example, I asked ko you, namwe nta are you kintu mukimbwira kidding? nk'urugero mu kanya You're ndababajije going nowhere. mwese murambwira ngo ntaho tugiye ngo turaje Hey, you don't give me an explanation about anything. mwe nta kintu I mukinsobanurira decided not to explain. nanjye rero nta kintu ngomba Alright. kubasobanurira mwabyana abiryo Will you si tell me? Huh? murambwira nanjye mbabwira Huh? murambwira Really? koko ntabwo mumbwira sha ntabyo Okay. tukubwira okay Telling. Okay, Sawa. you wish. Mom, at least tell us who he is. mama basi tubwire ngo ninde ukwereje izo Oh, ndabo that bad? ibyo nabyo reka ndebe Hmm. hey uzi umuntu uzohereje
No one. ntawe My card and flowers and lip. ntawe ndabiyamye ako noneho naruko byose bimaze kumwiryo nawe arabyitura Florida? Afraid I don't. Florida we ntabyo nasomye mbabarira iyo hakuno yaje kureba As an apology for my rudeness, please accept the... ubabarire ngusabye imbabazi wenda z'uburyo naje kwa muganga n'abayesikoti n'iki byose wa mugabo zakaritima tu. Would you put these in a Okay. vase here? Okay. izo ndabo zinjyanire mbonye akandika hano ujya umugore izi ndabo ntaza abashaka nuko nawe bari gusaza bari abana biwe tu. kumbe hakuno George nawe Pretty good, thank you. neza cyane urakoze Well, atazi umugore afite gahunda yo kuzamwirukana kwa muganga but just give me a little bit of time for that. bumaya kandi gahe bumaya kandi I always pretend to call when I'm busy. buri gihe ndabizi ngo uhamagara uhuze It's about somebody. ariko hari umuntu nashaka kumenyera amakuru Zach ye Demirhan. umugabo bita Zachary Demirhan He's a family friend of a friend of mine. ni inshuti nyine y'umuryango wanjye y'umwe mu bo mu He's with muryango a mob of bodyguards. nabonye agendana n'ama-escort wagira ngo ni amabandi But most of them were pulled. So I wonder if this is a man to be avoided. wamenyera nimba uriya mugabo ari umuntu mwiza cyangwa ari umuntu wo kugendera kure Yeah. nimba ari umuriro umuntu yajya yotera kure sawa George nawe afite ukuntu asigaye yita kuri Natali kandi atari inshingano ze ari nabyo ari gupfa n'umugore muri iyi minsi wibuka umugore yamubwiye ati ndabona amaherezo nje nawe bitari kugenda neza ari kwita ku mugore w'abandi Very sorry. Obviously, utwihanganire kuba umugore ari hakuno duheruka Falling yicaye down. kuri esikariye mu nda ari kumurya it put your pregnancy in a very precarious situation. But uburyo hano cyagiye byatumye inda wari utwite igira ikibazo something I could say to make it better. ndabizi wenda nta magambo mfite nakubwira yatuma umera neza I'll give you blood medicine, painkillers, and ndaza kugutera amaraso You shouldn't tuguhe have- ibinini by'amapainkillers can return to your normal routine. But ugenda You uruhuke should go home. uzagaruka mu buzima busanzwe uje mu rugo uryame niba byagenze bite thank you. You're welcome. urakoze kunshimira Recovery. urakoze kunshimira ciao mwibuke nawe niba usigaye ahagarariye abadogiteri bose ba hano usohotse hano ari gupyineka n'iki byose kugera hano ahora na Serina nawe mwibuka twitiye Steven ariko ari kubihakana Are you okay? ako umeze neza I lost it. inda yavuyemo Had a miscarriage. ahad miscarriage inda yavuyemo inda yavuyemo nyagasani umugabo ari kwita kuri Natali ari kubaza abantu amakuru y'abagabo bagendana na Natali kumva umugore w'inda yavuyemo Feel better. urebe Does George know about this yet? George arabizi ko inda yavuyemo hapi ntabyo aramenya ntabwo arabimenya He doesn't know. ntabyo azi I see. okay How are you going to break the news to him? ayo makuru usuri buze kuyamubwira cyangwa Since everything is so fragile now. cyane kuba ibintu byose bigeze aharindimuka ubwo wabimubwira ko inda yavuyemo What do you mean? ushatse kuvuga If there's no baby, nimba hamaze kubura there's umwana no George. George nawe ntumubare mu bufite nimba inda wari utwite ya George yavuyemo na George ntumubare mu bantu ufite kabisa oh. I wish it were nonsense, Olga. ayo mateshwa uri kumbwira ni nyabaki nakifuje ko ari amateshwa koko Good morning. Good morning. kumbe hakuno bahuye na nyirabuja do ni Natali Natarabaco nibwo aje mu kazi nawe mu gitondo do bose baramubona abagabo babo bombi bakundana Bebe Steven nawe reba buriya tumubara nk'aho ari umugabo wa Serina Alice, hello. bombe twigarukira hakuno Alice yaje hano mu gitondo I'm fine. azanye na Alex na Yaman baje kureba Leila mushiki wande The world. tumeze neza muginge tumeze neza uyu nawe akunda Alice Theo He gets it. Come on. kandi ngo ni inshuti ariko cyakiri kumutesha umutwe I thought that you'd come alone. nari nzi kuri buze wenyine Well, I have told my siblings a lot about it. nari narabwiye abavandimwe banjye byinshi kuri wowe That they wanted to meet you. bashakaga You guhura know nawe what's here? cyane ko uyu nguyu we mwanahuye muraziranye Alice, uriya bamwita Alice Leila, Alice. Alice uyu bamwita Leila Alice. Alice we It's a beautiful name. ni akazina keza do X aramanuka ntabwo ari X yamana aracyamukunda ariko bitewe na dira ariho
aramwitarutsa pe akigira nkaho nta na gahunda bafitanye. I don't feel well. Genda umva ntameze neza. Bagiye I'll leave the place in your care. hano hantu ndahagusigiye ubuhitaho giye hanze ubureba imibare yose n'ibikiniteho. Sho nawe hano Alice, do you know Alice. brother's fallen for Layla? wari ubizi ko atari umuvandimwe wa Reyi? He spilled armed guards yesterday. We hardly saved him from that, but it passed test. Uyu nguyu umutima uramurya. Jamana ari kumubonana n'undi mukobwa. Brother? Huh? Muvandi uyu yatwari kureba umukobwa bakundana Riyado kaliya kabaye agaseriveri hano. Urumva agomba kubakira nk'abakiriya yakora iki? Ko nta nukura afite nyizima. Welcome. Narakaza neza. Tubakiriza What iki? can I get you? Bazanira iki? Tea, water, whatever you have. So Tu that... amazi fanta uzana ibyo ubonye ariko tuva imbere. Come on. Ni cya Alex. Uduha ibyo ushaka rwose nari. Sho. Barashaka telefone y'uyu mukobwa ngo bayisitarimo application. Uyarayibona. Nice phone case. Ufite kava nziza ya telefone. Oh, look. Of course. Thank you so much. Nayireba yirebe. Reba hano kava. Favorite color. Kakabara ni keza nanjye niko nkunda. Hey, shall we use the restroom? Twakoresha ubwiherero. Uvuze? Do you need assistance? Ukeneye umuntu uguherekeza se mu bwiherero urarwaye. Barwaye agakanzu. Kumba aragira ngo amuvane hano umukobwa asige telefone babone uko bestaramo telefone. Your father's calling. Sikora guhamagaye mwana. Shira hakuno. I'll be right back. Ni papa mpamagaye ndaje. Uyu mukobwa we na se baba bafite utudiro twinshi. Kandi abakugira ngo bagere kuri se bagomba guca kuri Why don't you smile, let him? Bamucegeye wasekera ya mukobwa tukamwica mu mutwe. Look at her in the eye. Can you Urebe mu maso reke kureba ya ntago ari wakuzanye hano ntago ariyo diro turiho. Sibyo? Cyareba ariya kigapanshika. Cyareba ariya sheri wanje niyo vumbure kazanyica. We vana amaso kuri iriya muginga. Harya. Kumbe Nathalie nawe hakuno. Ibuke Nathalie yaje mu kazi. Geze hano. Sanze muri office ye huzuyemo indabo nyinshi cyane sha. Biramucanga iki? Amakarita yose arimo ni Zakiri Dima niwe wohereje ibi birabo. Yano It's like you've really blown somebody's mind. bisa nkaho hari umuntu ariko umaze kwica mu mutwe. Oh, Selena, please. Selena ndakwiyamye. Mean mine. Babarira pe. Hey, don't be mad. Ase windakari. I mean, why not? Cyebyo mvuga ntabwo ari njye wohereje izo ndabo kunda. Why not? Kubera iki ntarakara sawo. Going to happen. I don't even know that man, so... Cyariya mugabo sino namuza ari kunyereza ibirabo. Steven, and you're single now. Ese ko nubundi Steven mutakiri kumwe uri It's single. off limits. Kuba nta kintu kikiguhagarika. So, Rero why not? kubera iki batakoherereza indabo bitwaye iki? A single and happy woman right now. We ngende singa ariko ndi n'umugore wishimye nta mugabo ucaka. Selena. Selena, Nice barira nawe. pair. Nimba ari izo ushaka uzifata uzijyane rwose. Okay. Okay. Indabo bakohereje urazanze reka nzijyanire. Atoranya hano. Carnations. Yavanze n'amabara reka njyana utungutu nanjye. Njye kutudekora muri office yanjye. Sho. Selena bari kubazonga shawo. Ibuke Steven yamubwiye aturiya mugore ngo ni Nathalie umubwire yuko adakwiriye kuba agendana n'uriya mugabo. Noneho kugira bimubwira aramubwira atari kuriya mugabo nyamara umenya gukunda doruri na singo muri iyi minsi. Droga, are you available? Yes, of course. Takanya Oruga yaje hano ni Steven. You okay? You look Business. pale. Kumba nufite umwera nk'isafuri karanga ubunyobwa. Fine, thank Yameze neza. Ibuke ndayavuyemo. Ahubwo we bimeze We neza. need health screenings for the newly registered. Nari nkeneye kwaza kubisuzuma ry'abana bose bafashwa na fondasiyo yacu. Request? Kubera icyo bisabye. It's the new president, Yaman Ni Ali. perezida mushyashya wabisabye ntabwo ari njyewe ni Yaman Ali wabisabye. Who am I taking orders from now? Dore niwe usigaye anyobora n'ubundi byose kimwe.
yewe wabisabye kumbe yamani ntabyo wasabye nta n'ibyo azi nari nkeneye ko unsinyiraho rero Who will be coming? As a Dr. Natalie? No doubt. As she never misses any chance for ninde uri buze kujya gusuzuma aba bana ngo ni great team together. Natali rega ntago ajya abura kwatendinga ibintu byose birimo bariya abana bo ku muhanda bafasha bagira fondasiyo ifasha abo bana Switzerland Foundation ize gutya musinyire byaprove ubundi babone kugenda yasinye Here you are. Shikira. Okay. So much. Nakoze cyane kabisa. Sho. Uyu mugabo aragira ngo bafate ibizamini by'abana bose bo ku muhanda barebe ko baza kubonamo hano macinga ingingo uriya mugabo ngo ni Zack Ridimashaka none akwereka hakuno kwa muganga no Everything on the list, haven't we? You know where we're going. All the children are very sensitive. We need twese tugomba kugenda twitwararitse abana bose bo ku muhanda dore we need to approach them with compassion. tugomba kubegera dufite urukundo abana bababaye tukabereka ko tubitayeho. Ask you to be especially attentive in this regard, okay? hakuno Christmas, Natalie. Don't worry. Okay, we ntugire ikibazo Miss Natalie. great. Uretse What is this? What's up? ibi ni ibiki We're going to where Yaman's friends are. tugiye ahantu za nshuti za Yamani ziri babana bo ku muhanda Do a health screening. Yaman's idea. ni Huh? igitekerezo cya Yamani tugiye kujya gusuzuma abana. Nice. I think Okay. Dr. so. Billy isn't able to come. He's had an urgent patient. Dr. Billy ngo ntago ari buze ngo mujyane afite undi Come murwayi with me. ninde wundi turajyana ubwo I am. genda hari ariko twajyana I don't have any patients today. ko uyu munsi nta murwayi mfite mwareka ngiye tukajyana nari George, I don't know. George sinzi You... You remember who I am? Am I zo doctor? ndi wari No? Are we nanjye ndi umudogiteri ibyo urabizi Yes, we are. So what is it that you don't know? Tell me. ikibazo ki Need to ask the head doctor first. I mean, you know the procedure better, but nyine icyo nashaka kuvuga twasaba undi mudogiteri akaza mukajyana ariko sinzi hakuno yavayo oh, speak of the devil. tukivuga sekibi do Are you going too? nawe niho ugiye I was about to. You okay, Olga? ngiye ndajyayo uruga ahubwo hari icyo bigutwara That outfit looks great on you. iyo myenda irakubereye yarabizi ko umukobwa yakuyemo inda umugore yavanyemo inda ariko nta kintu ari kubivugaho ni Celine ubwo ni akabanga mu biki Idea to have someone who understands pedagogy? I mean, I just heard you talking, and you said you were going to a sensitive area. ako se wavugaga ko ujya ahantu n'ubundi Experienced, right? You're so right. hari abana bafite ikibazo Olga, bakuriye imihanda baba barihebye baba batumvikana hari ikibazo uje tukajyana Sure. ikibazo ngiye twajyana But seriously, let's not wear Dr. Olga out too much. She's oya mwimunaniza afite akazi kenshi hano kari kumuba hafi kamwereka ko kamuri hafi Of course. ni ka Serena okay Then I'll go and get my jacket, then head to the car. Let's hit the front, kajye okay? kuzana ikote ryanjye Alright. urire ku You modoka know the way, right? umva uritwara nanjye nditwara you nawe zo tujyana nimba My tujyana stuff too. umva nanjye reka njye kuzana ibintu byanjye uruga in warfare. mu ntambara Bets are off. bisaba kwitwararika mu ntambara bisaba kwitwararika Serena cyo ugaba murabuye abamubwiye ati mu ntambara bisaba kwitwararika umugabo wawe agiye kujyana n'umugore akunda urabizi ugiye kubareka bonyine urumva ufite ubwenge cyabuze ubwonko bwibutsa niko hakuno Good morning, my sleepy frog. yagiye gukanguka mu gitondo umukobwa muri iruhande kakarira Caesar! Siza kujya kumukuru Caesar hey Caesar ikanga Don't touch, princess. wingoraho gikomangomakazi wingoraho pe Why not? kubera icyoya Will I turn you back into a pumpkin? urabona ningukora ndaguhindura igihaza I can't even be a pumpkin. ubonye nakabaye n'icyo gihaza sort of the depression I wish that I could be, you know. nakifuje ko nahinduka icyo gihaza pe
I shouldn't be here. bundi nta nubwo nakabaye ndi hano sinzi icyo ndi gukora hano. Shouldn't look at me. Nta muntu wakabaye ari kunyitaho. Not worthy of you. Cyane ko ntanagukwiriye. Caesar, Caesar, whatever happened, I don't care at all. ibyaba byarabaye ibyo ari byo byose njye simbyitayeho. For now. Do you hear me? Ikizima nuko uba uri hano nanjye mpari uri kunyumva cyane. Caesar, Do you remember how I was once? uribuka ukuntu kera nari imeze? I felt so worthless, always running after Richard. Numvaga ntacyo ndicyo. Like I was nothing at all. Iteka ryose mpora niruka inyuma y'umusore ngaho ndi ubusa. You're the prince who woke up this princess, Caesar. Ni we gikomangoma cyaje gikangura igikomangomakazi cyari kiri muri njye Caesar, sibyo? Just like this here. Reba mpaha ngaha, reba kano kantu, reba hano. Yuke ka Kalila. Nakunda gushushanya hano kashushanyije igikomangomakazi n'igikomangoma bambaye amakamba n'inkoni n'ibiki, za nkoni z'ibyuma bajya bavuga babayoboje. You'll get up again. You'll get better, okay? You're gonna get strong. Uzahaguruka wongera umere neza ibintu bikunde, sibyo? Do it for me. Kandi ubikore ku bwanjye, uranyumva? Promise me. Sezeranya mwana. Sezeranya, sibyo? Hakuno. Because princes stand up, don't they, princess? Kubera ko ibikomangoma bitajya biterana ibikomangoma kazi si cyane. They must fight. Biba bigomba kurwana ibikomangoma. They don't get Ibiterana right. ibikomangoma kazi byabo. Biba bigomba kurwana bigatsinda bigahagarara, sibyo? Siko gahunda zimeze. Sibyo? Okay. Hamya ko episode ari uko igenze. Episode ya 89 muri Ganza TV. Ciao, bye bye. See you.